amashomera gari Sheema Girls ntare Sheema Boni Council Kizoba Girls Nyabubaare Ryakasinga hamwe na Shuku nizo zarara zirabireho kuzumurizano rwa timu 16 okutandikana izoba rya nyencyakare okurabaho Sheema Girls yasinga Rubinda na gole mwa harusha Ryakasinga yasinga Ruhinda na gole ibera harusha Boni Council yasinga Kasana na gole ibera harusha kandi Nyabubaare yasinga Kashenshero na gole mwa harusha kandi ntare Sheema yasinga Mbarara SS na gole na harusha ekikopo ntikyenda aba team teri kubi neza naje munonga every time bakuzana bagumana by improving so abahagize bitu tubasubize bintu birungi munonga ekikure cyamani marking na no kuzanaje abakube tournament n'abana bato bakabire no bazanaje kugira ngo kugira igwa batwara abo kubango basana kubashomesa university yana amanyompira gwe murungi twabasa gusinga nagori birari gushakande tagatite itwine no kureka mutwabasa kutare ekikopo cya regionals tukabasa kuchika nationals tukabasa kuchika East Africa. Ibyo bikiryaho timu ya Kakoma Parish Singire ya All Saints Church kaberebero Emizaano yo mukago ezanirwa hatisha ikaberebere omuzano gw'abashija Kakome Singira hagori ibera hari ubushezi teberwa Robert Aranitwe na Gideon Tumusime abakakoma batukizamani ego n'amazima konka tukozere practice we next time twamara kora practice ubu twabimanyaje tujya kubasinga kandi abone ibyo kushemererwa akandi tuna batsinga zafuta tushemerirwe ahabo kubeki tugita munonga ko kuko abasitaye yagize kigite kanisa kigita abana bato kigita abagurusi kigita ababoda abantu bona turiya kandi titarokereze ne kanisa yonka na n'abasiramu bona bariya turateza cyumusho twa training munonga twatwara umbwire burundu kandi umbwire gace kuko twarina byona babasote dili abaje omubishika Kakoma nabwe niye Singira hagori ibera harusha kandi goro zabo zombi ziteberwe munuka muthire na Silvia Chomugisha Gomuzano gw'abakazi abakuzire guhendire timu zombi ziri kugwa kikazi na bushaharusha